Po staklu slikam lampice, novogodišnje kugle, pahulje, poklone novogodišnje, jelke i sve što može biti za Novu godinu. Ja sam studirao freskopis i nas učili, i to je sad uvek tako radim, kada negde dođem, treba da pripremam skicu. Zato što skica to je najglavna stvar za sliku koju ti radiš. A staklo ima površinu koju treba poslije obrisati i zato ima neki materijal koji je, naprijed, akrilne boje, zato što ima vodu u osnovu. Može da koristite pastu za zube, zato što je možete lako da skinete. Kada radiš sliku, treba da radiš ju kao ogledalo.